Pero ikaw, kung na kay negosyo, maninda ba karokuan, barbecuehan ba, maninda ka grocery, madaot imong lawas, imong anak pwede ra makabaligya. Kana kung imong anak imo pong gitrain pero gisenyorito na imong anak, di kabalong mo kay lagbitsin, mo na pertig yung paita. No, kinahanglan gid ato mga anak, no. Ngayon bitaw to akong ninang ni sulod sa balay nga kami tabi mi pati mong tabi kay gidadaan ko og lami lagi pero di gito para nako gidadag mango float og mga chocolates ang akong anak kay siya may tita man ang iyang mao may ninang ang iyang anak o suod ko kay nako. So kami gatabi ang akong anak gikan ko eskwelahan adto. Busy kaayog ang usa nang hugas, ang usa na namilo. Ano ba busy kay sila? Yawaran ko istoryahan yan mo to naingon si Nina nga hala kabuutan sa mga bata lin, kabutan sa mga bata. Ako siya jud gitubag nga ang bini mo ninang wala na ko nagipangayo sa Ginoo. Ang ako alang gid may silang lawas. Gasa na kay sila nako kay bahala kog operado sa kasing-kasing nakaanak pagid ko. Kay ang uban anak makaanak pero ga ana nya anak sa ilong to ipakaon ang mga kanon hangtod ba matay gyud di makasustain ba. Pero purubuyag ni ako mga anak mga buutan niya sakto gyud sila sa ilang kabuot. So nakaingon ko ni Nina ang gasa. So dili tanan nga butang makuha nimo sa kalibutan. So diri nga side ko daghang di ganahan sa imuha. Di isla ganahan sa imuhang pagka ikaw gibaha man kas mga hilabtanon gilibak kanila mga hilabtanon mga chismusa gibaha man kas problema pero always remind yourself na ulahan gihapon kay ka in other aspects kay gilunupan po kasi ang grasya nga bisan sa imong pagkaikaw no gihigugma ka sa Ginoo kay in a blink of an eye iya dayong tubago ng imong mga panalangin sa pitikang nagsuta asa man ka na mangita asa man ka na manguykoy didto sa kanggandong no dako kay ning hagit nato mga igsuon nga taasa na to atong pailob kay ang pagampo usahay dugay kayong dunggon sa Ginoo kay naa man gud siya naapay gauna didto naapay gid siya huna-huna nga nahanglan na wala ta kabaw sa iyang laraw kay lahi man ang iyang laraw og atua. So unsa mas estado sa imong kinabuhi karon naglisod man ka naa sa sala haruhay no nagsakit butang tarang sa mga nagbakho bulahan ka ayaw ikaguol kung usa ka nga karon nga sitwasyon na. Life is very very short. Nga magdrama-drama ka din ha, magulguol ka din ha, imo guol jud kay ka, pungot jud kay ka. Sus adto dito sa mga saluna naa ka din hay usa ka libo ka pesos isalon na didto. No? Pagwapa na didto. Na human ana maganahan ka blantaw imong dagway. Kaingon ka salamat Ginoo. Ang paulipon gani ka na kay ugma pohon pahit ako nigbugas nga waay nya mahurot ra ba gid na siya unya ang gipangayo na ang kuan sa Ginoo gitudlo nato man namo no ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag ka namo adlaw kada adlaw ka mangayo kita kay kamo kay nag-leave man gud mo sa tomorrow naa man gud mo na fall sa leave for tomorrow nga for rainy days daw mo bitaw ta nga no man is an island kay naatay isig katawo nga mutabang nato naa mo ipadala ang Ginoo mga igsoon nganong nabalaka man ka maayo ayaw ka balaka man jud ka maayo no o intact lang gid ka kung asa ka karon ayaw naman gid og kabalaka ay nagkahadlok pag-ayo no ako I live in the present kay tomorrow kabaw mabunto man ako vlog dire haligsan ba ta din aron og maunsa tanggama takabalog mabuntagan pa ba ta ang importante maayo ka mo isig katawa kay giistorya nga makapasakit niya bisan pag siya dautan na kaayo no kay imuha gani nang tuon didto dayong maura to hinungdan magubot ang imong kinabuhi maglisod ka sa imong kinabuhi. O gusto kang magmalinaw, let the Lord fight for your battles. And remind yourself na ang problema nimo mas dako pa ang gugma sa Ginoo nimo. So yung mga kabalaka nga nabugatan ka may karon ako I live for the present. Ang ako mga paningkamot
Ingon man sila nga dato na gid kuno kaay ko. Kay lagi pong hilason pud ta kaning ay kay tang manamit ana nya kay ukay ra di ay to nya pasyonista kay ta ana ba. Kay deprived ta sa atong kabatanon. Sunan ka wag mi panti-panti sa una kon. Nya kataw mga classmate nga mga buhi pa man karon minyo na pod. Panghapakon intaw ni atong mga kuan kay taka-putak balangkad kay mag-garden man mi sa una nya. Ang mong garden kay bukid lagi naa siya didto sa kuan, naa siya didto sa kanang handig. Ikaw patakala kag balangkad hapakon na nila itong mga bugoy. So deprive ka sa butang nya ka professional naman ka. Buhat say makalipay nimo as long as ang imuhang mga anak imo pagutman imong mga anak. No? Kay ikaw ga gwapa ka maayo din ha nya. Imuhang pamilya ga kuan sa imong pamilya, no? Bisan bitaw na akong bana kung kay nang ako mo prepare ana ihang mga sanina kat pwede lang ilabay itong ihang mga brief dito mga pertinang laksutang daghan kaing bangag kay bagud ilabay masuko ra bagyon ana ba kita pura kay taglips high heel kay ta kay kita magpailas katilingbang makaluluoy kay ta kay samot ng kalibutan nga mga judgmental ra ba kay kalibutan di man punon tanan nga imo ginang preparean kay pira nimo gisanina sa sanina kay patagad man kay ng mga lalaki ay muha man ang obligasyon naa pa na nimo imuha ginang obligasyon o muna siya nga magbantay kita diyang dapita kay daghan po kaayong mga ilabtanon tayo na tong ahil-ahil nya nagsunod niya atong pamilya nga murag walay kaligo sa nakasintinyal so isod kaayo mag-amping kita mga igsuon nga sa atong gimbuhaton namtay mga lapses kay tao ra ba ta masayop man gid ta pero importante ang sa imuhang pagsayop pagkasayop nibangon ka ning kamot ka naninguha gyapon ka pero milang kang naninguha ugma muha na pod so live for the present kay una ang ugma kay ugma wa pag taon ta kabalong ugmaan ba ta no enjoy ta ka nagsalig na ta nga wala ta muratag katong the story of the rich man ya di ra ba ta rich man muna pirtitang baita ha di na lang tawang kuan salig na kaayo tas atong wealth kay perting pagkadaghana nya may magnaay na sayod sa ugma nga daog-daogan kay kas mo isikata nya may man na og walay pagbati nga dili na mo bati sa kahiubos o kasakit so wa ta kabalo sa ato isikata so na mangayo lang kita pasaylo sa mga tawo nga atong nasad-an maninguha lang putos tong kaugalingon nga kita inampingon so ana mga